Festival de Cultura Independente organizado por la Balse na Sala Fundación. Decorren as xornadas lentamente nesta casa de amor de caramelo labrada en pedra a golpe de martelo para nos conocer eternamente. Fita o pasado e o presente o que vivimos dun xeito sinxelo, amándonos de fronte e de carreiro cunha paixón sutil e permanente. Nesta casa de amor de caramelo. Boa noite, somos IT. Moitas gracias por estar aquí.